E tāia hoki te pēhea. Koera te ia o ngā whakaaro o etahi o te iwi Māori. E pāna ki te hunga kaikiri e tuhi I kōrero whakahāwea ana mo te Māori ki runga I te whārangi hoko o Trade Me. Hei tā tētahi kai whakapāho Māori, tārake ana te kitea kei te tino o Rarawātu te ngangara kaikiri nei I Wainganui ia tātou o Aotearoa. Kua puta anō te ngangara kaikiri I tōna rua. Kare te ohorere I te mehe nui ngā whakaparehako, ngā whakahāwe, koeira te kaupapa I ngā wā katoa, ne? He rereke tā rātou whakaaro ki ngā kaupapa Māori. He tauwaka e kawe ana I te kupu Māori I runga I te whārangi ipurangi hoko Trade Me. Engari ka hore he tau hoko kotahi, engari I nā ke te māta toru o ngā whakaaro kaikiri. Ngā wari ne, ngā wari ki te hāwe, ngā wari ki te whakaparehako o tātou te iwi Māori, I te mea kai te huna rātou ngā ingoa, ne, I runga ngā social networks. Neke atu I te toru te kaumano tāngata kua whakapā atu ki te whārangi, kua wa kōrero he take me a wangawanga te katua, hei tā te kai komihana tika tāngata. There are still a number of people who react, even in this case, to the word Māori with a kind of torrent of abuse and quite hurtful and bigoted statements. Ko etahi e hāngai atu ki te tūmaki o te pāti mana a Hone Harawira. Me te maha no atu e takahi ana I te Māori. Hei tā Trade Me kua kōrero rātou ki te kai komihana I te rānei. Ka mutu kua whakai rātou ki te tango I ngā kōrero tino kaikiri ki te Māori. Toko rima katoa ngā kōrero kua tangohia e rātou. Responsible internet hosts will take action and should take action if people choose to misuse those sites to convey racist views. Iwa te kauma iwa mano tāra te utu e hiahia tiana, ka kati a te rawiki, Irena Smith, Te Karere.